no Black Diamond Lwah joya celebration yes ngiyakhuluma wabona umculo abaculi abafika ngebhasi emcimbini wena manqele nje uqanyela uLwah nje bacula abaningi abangaka bala wena nje uzoqanyela uLwah nje yini ungashonga ukuthi bakhona osjava bakhona ngisho abasadlali hayi oshu babushuyi kade edlala lapha yini Joyous manje ayikadlali nje ngiyasho ukuthi sibabona kodwa nomuntu lo wethu ubangani number fethu lo wethu lo ngeke ngamancongo bakhona impela oLwah nje bathi umbona intombi ishaya ingoma bukele Perfect TV lapha emakhaya nganimukela lesikhathi ngibonga isikhathi senu ukuthi nithathe nize nohlala nathi la namhlanje hayi bafethu izolo bekonakele 4 November 2023 besibizile umfokaKhuzani empungose insizwe yangapha eMandaba siyasezakhela kakhulu igama la endimeni amaskandi nakuMusic wonkana bafethu bekonakele izolo uma ngithi bekonakele ngicela ukuthi uyawabona nama-video khona la ku-YouTube nako-TikTok yonke indawo elokhu itrendile nje Gcwalisa Spring Picnic 2023 hayi bafethu hayi inkosi ke emcimbi le yana hayi ngiyakutshena mina bengikhona hayi kuhambe kahle konke bafethu asimbonge nje uKhuzani ukuthi njengoba abantu besiba interview lapha bevumelana ngezwe linye ukuthi lensizwe imele mayibongwe la emculweni ngeqhaza libambile kubaculi nokumaskandi wonkana even nakumanye ama-genre hayi mhlawumbe bayabaleka mabengekho abanye abaculi abahlela umcimbi kanje la eSouth Africa shuthi uKhuzani ungezinye zeyingqalabutho bafethu izolo bekumhlophe yonke into lapha eKings Park eThekwini bekukuhle kudelile kunje ya hayi bafethu asibongeni nje ukuthi umcimbi ube impumelelo uhambe kahle kakhulu njengoba ngisho ukuthi leya inkosi yemcimbi la mcimbi manje usukhompyutha noFat Durban Rocks angikhulumi ngama-festival kamaskandi kuphela no lapha izinga liphezulu kakhulu cause kumaskandi sikhuluma ukuthi kompucuzeko ini lombuso wamaciko kusoku i-event kamaskandi kuphela lapha nafethu kubophela ingwazi lapha njengalo wayizolo bekonakele sibone iJoyous celebration fika ngebhasi emcimbini hey oyibona i-team efika ngebhasi emcimbini hayi bafethu hayi ngeke asimvumi ugawusi bafana abadala ngeke insizwa leyana sibone iJoyous celebration omaphorisa nokazi siphushana nabo ngeyifuba nje sithi ungidlulisa ndoda hey youngstana Kamomphela Daliwonga Dumi Mkokstad Thina Zungu bebaningi kakhulu bafethu DJ Happy Girl ngibalala abanye amajandla mase kuba ezakwethu kwamaskandi but bafethu engikubonile ukuhleleka nokuhlonipha into yethu thina besigijima yonke ke indawo ko general besikhona ma VIP besikhona VVIP besikhona but avele general kuhleze kumnandi ke hayi kumnandi kwigeneral bafethu bekumnandi endizolo ngibone angazi noma mhlawumbe ukuthi bekungayini njalo kwigeneral ngibone ngathi izolo beku endaba yokulwa bingekho kangaka mhlawumbe noma besisaba ukuncolisana shuthi yazi la ngomaskandi masingaqoka impahla ezimhlophe sonke shuthi leti yokulwa le ngaphansi so bafethu angisho nje ukuthi event iqale ngesikhathi aperforma amaciko yonke into yahamba kahle but engakuthandanga mhlawumbe ke phela lapho nalapho yabo emini umcimbi uqale kahle ngesikhathi futhi bebeshaya isikhathi nabahlelayo lapha estage bebehlela kahle yonke into inkinga eqale ntambama ke busubona umculo like ujive engakutshena mawukuthi unaleqiniso ujive mhlawumbe umili 2 hours noma i-hour no half emva kwestage ufuna uyadlala qhamuka abanye bedlale phambi kwakhe unavigator naye futhi ungabanye abaculi abalinda isikhathi eside before bedlala uyoungstana ungabanye abaculi naye belokho emile ngale backstage ukuthi ungena nini kanti ungena nini kodwa singenzeki ileyo ke isikhathi but yabo emini angazi kwalephi cause ngiyacabanga nabo abahleli begcwalisa ibikhona i-line up
ukuthi ebusuku kwenzakaleni noma bafike late abaculi hayi but emini beku 100%. Ebusuku futhi nakhona hayi ukuthi bekubhedi kanjani. Ilokho nalokho isikhathi sifuna ama line up thina makuthiwa ngo8 udlala usijava usijava edlale phakathi. Ngo9 udlala uCasper Nyovest, angena uCasper Nyovest edlala. Yabo. So ayi kodwa khona leyo nto encane nanto engayithandanga emini ukudlala uduma kahle bamcela impinda. Vele iperformance yakhe kaduma kahle beyinhle kakhulu. Bamcela impinda ayi nangampela baribuyisa iphathasi laphinda lenze edume ngazo. Elitambama ayi ngiyabathanda abalandeli bamaskani. Yazi nikhombisa ukuba versatile ukuthi asiwa amabhinqa thina ukuthi lethi isiginci letha ini kodwa nje qhamuka uyangistana yazi abantu besifazana uyangistana hayi thina insizwa vele ngeke relate kakhulu uyangistana ke ihlanyisa ihlwele kakhulu bamcela impinda wangaphinda angazi kanjani noma mhlawumbe bekuyihlela ukuthi iphethwe ubani ngoba lapha bekukiss before mhlawumbe akazi zayangistana okwenzakaleni because babemcela impinda bekufuna aphinde phela naye uma ukuthi kuba ngefair hayi but bafethu hayi le yanto inkulu bafethu hayi nganga ngisho naye uKhuzani uze washo sem-interviewer ngicathi uyawabona ama-clip edame edlula la phansi besenza ama-interview esho na uKhuzani ukuthi le yanto ayinaye uyathuka manje kodwa khona uyisifiso sakhe ubengathi ukuthi kuyoshesha kube kanje bafethu hayi le yanto inkulu kakhulu yethu sonke eNingizimu Afrika yethu sonke maZulu yethu sonke Afrika bafethu ushilo ukuthi ama-activation ngelinye ilanga uyafisa ehambela amanye amazwe go performa mhlawumbe eBotswana, Swazini, Lesotho, all these countries bafethu vele mina ngesingami activation ngiqale ngikwazi ngomcimbi kaKhuzani aqala ukuyazi ngemicimbi kaKhuzani bengingayazi mina ukuthi content activation yokuphusha umcimbi uyasifundisa kuningi bafethu siyathanda nje lo mcimbi wakhe ngathi ungakhula njengoba kuyi-second annual siyafisa kulokhu ukhule kanjalo ngicathi nabona-ke buka mfethu okucineka uPapaji babehamba ngekhindi kanjani izolo afethu ale yanto bafethu inkulu le yanto futhi i-soft life lesi hayi siphila i-soft life yesingamabhinqa manje-ke yabona-ke manje-ke i-soft life leyana bafethu mina ngibonga nje iphupho lomuntu omnyama ufana okhulele emakhaya ukhombisa nathi ukuthi nathi sikhulele emakhaya ayikho into engeke ingenzeki uma ufisa yasibhuqumezela kakhulu phela uKhuzani ukhulele phambi kwethu la emculweni simbuka engena wakhula kanjalo kodwa manje uyabona ukuthi ayile yanto mfethu ayiqhelaza kakhulu and futhi siyabonga nokusilethela abaculi thina akaningi thina sibona okamo mphela Joyous athi ukukhokha imali enzima ukuyiwa la ku-ICC but izolo nje besikhokhela nje u250 begeneral ukwazi ukubona iJoyous mfethu laphana wangena into encane mfethu waperforma nekhwaya yakhe bafethu amsovotela le akhwaya le ya KZN njalo ngesonto
iyadlala laphana sibavoteleni into encane wawazi ukuthi uMaskandi ngalithi choir hayi bafethu izinto eziningi ziyamangaza ziyajabulisa futhi thina bamaskandi but nje i-event yayizolo mfana hayi ama-boxes athikwe onke ama-boxes bafana ngeke nginikhohlise ama-boxes i-event yayizolo athikwe onke kodwa ngeke sivimbi Paris futhi hayi Paris igqilaza kakhulu bafana abadala ngithemba ukuthi nayibona le video lena abantu bebethakasela yona-ke iParis lana kungena uLwandle unkulu estage uma ingena uLwah waperforma ingoma zakhe hey abantu basho ukuthi hayi man sifuna iParis akuvele waduma iParis kwahlanya wonke umuntu asifuni ukuthi kujabule obani bafethu bakhishwa umusic wonke umuntu ayisebenzi le ndaba emasayini siyathanda ukuthi nalento lengathi ngenze kanjalo hayi ukuthi wena ingoma yeqhawe lakho ingoma mayimnandi ayidlalwe bafethu hamsoyiviwa ku YouTube endaweni eright but bafethu event yayizolo was lit basha abafana be-hip hop leyanto bafethu inhle kakhulu ngiyacela nangonyaka ozayo asithenge namathikithi bafethu sambeni sembe yabo leyanto leya inkulu kakhulu bafethu ngoba nginitshene uyabona igcwalisa All White Spring Picnic inkosi yemicimbi leya igcwalisa Spring Picnic inkosi yomcimbi leyana ngiyaliphinda lelo awukho nje awusazozala umcimbi nje yana bafethu kubo bonke abaxhasi baningi kakhulu osolezo Mercedes ukhozi FM hayi bafethu siyabonga noma ngingayilona phela ithimba sengibona ngathi ngikhuza nodwa nathi phela sikwazi ukusebenza endaweni enje yana nathi sibonile nathi indlela besiphatheka ngayo binhle kakhulu siyabonga kakhulu bafethu but Khuzani sobonga wena nethimba lakho Msholozi usebenza nalo IGP yonkana madoda ngasincishi next time iphindeni futhi le yanto siyafisa ngelinye ilanga kube khona mhlawumbe ebe-2 onyakeni and mina le event enje ngayigcina ICC khona event sesosebenza kuyo we uMaskandi beshayelana inkundla no Big Zulu no bani ngangiqala ukubona into kanje akujwayelekile kuyenzeka kodwa siyathemba ukuthi mbukele Perfect TV izolo uyabona nama-clip adabe sikufakela wona la kwi-video yethu ukuthi yesterday bekulit mbukele Perfect TV emakhaya ngiyathemba ukuthi ithakasela i-video ngithi nje mina like usubscribe until next time away.